Amen and amen. Amen and amen. This our prayer session. We are going to take two readings that will guide us in this prayer session. John's Gospel chapter 2. We are going to take verse 7 and 8. The Gospel according to St. John. We are going to take verse 7 and 8. Jesu wathi kuletingceko gcwalisani letimbita ngemanti bathi gcwalisa dathi nswi wase uthi kuto khanini niyawuvisa lona lophethe lo mshado bamikisela ke. Jeremiah chapter 32 verse 16 to verse 27. Emva kwekuthi lencwadi sivumelwane yekuthenga senginike Baruki umsa wa Neriya ngathandaza kusimakathe ngathi awu boze simakathe wena wenta emazulu nemhlaba ngemandla akho lamakhulu nangengalo yakho leyelulekile kude lokulukhuni kakhulu kuwe ubaphatha neluthando labantu uNkulunkwane kodwa wehlisele sijeziso ngetendo daboyise emathangeni ebantu ababo emva kwabo. Awu uNkulunkulu wena lomkhulu nalone mandla lolibito lakhe ungusimakade longusomandla imigomo yakho mikhulu yebo nemisebenzi yakho inemandla emehlo akho avulekile kuto tonke tindlela tebantu ngulowo nalo umnika umvuzo wakhe ngangekutiphatha kwakhe nangalo kufanele imisebenzi yakhe wenda tibonakaliso letimangalisako netimanga wenda tibonakaliso letimangalisako netimanga eGibhithe uqhubeke nato kwaze kwaba ngulamuhla lapha kaIsrayeli nabo bonke abantu bemhlaba waze wathola ludumo nekwatiwa lokusethi kwakho nanyana wakhipha sive sakho ema-Israyeli even naseGibhithe ngetibonakaliso nangemimangaliso ngesandla sakho lesinemandla nangengalo yakho leyelulekile nangekuthuthubelisa lokukhulu wabanika lelive wabanika lelive ufunge ukuthi utalinika bokhokho babo live leligcwele luju lwetinyosi nelubisi beda kulo bafike bangena balidla lelive kodwa abazange bakulalele wena nome bawulandzele umthetho wakho abazange bakwente lokho wawubayale ngako ukuthi bakwente ngako wase wehlisela eti kwabo yonke lehlekelele buka-ke kuthi takhiwe njani tindunduma tekumvimbetela ledolobha lize lithunjwe ngenxa yenkemba nendlala kanye nesifo lesibulalabo leli dolobha selitawunikelwa etandleni temabhabhilona lalihlaselayo lokho lowakusho sekwentekile njengobe ubona nje noma leli dolobha selitawunikelwa kumabhabhilona kodwa wena Nkosi simakathe uthi kimi thenga lensimbi ngesiliva wente lesivumelwane salo sibe lebufakazi livi lasimakathe lefika kuJeremiya lathi mine ngingusimakathe uNkulunkulu wabo bonke bantu kukhona yini
mehlulako mina. Live lasimakathi lefika kuJeremiah lathi mine ngingusimakathi seNkulunkulu wabo bonke bantu. Kukhona yini lokungehlulako mina kusho simakathi. Sisangena ke bazalwane kulomthandazo kunetinto letimbalwa bengitawutsandza ukuthi sitibuke kule ncwadi lesifundile. Lengingacishe ngithi kusati ngqikithi letingitona tengamele letincwadi. Lana kuJohane sibona kuyala noma ukukhuluma kwasimakathi lokuhlangana nekuthoba noma kulalela kwemuntu lokuletha uNkulunkulu ukuthi ente noma ngabe yini. Sisatothandaza asivume ukuthi uNkulunkulu akhulume live lakhe, sivume thina kulithobela kulilalela, sibese siyamyekelela wenda noma ngabe yini. Kulokula kwentako sibona uchintshwa kwemandi uqale ngeobedience, uqala iobedience before imiracle. Wakuthi tena evini lakhe wakwenta lo lakushoko bese kuyalandzela lokulandzelako. Lapha encwadini yaJeremiah sibona siprofeto lesethulwa ku-hopeless situation. Kodwa umthandazo waJeremiah kulo verse 17 utshengisa kwekuthi kude lokulukhuni kakhulu kusimakathi ngoba ungethuli kwawo konke wente konke. Verse 27 ke kuthi uNkulunkulu uthi kukhona yini lokumehlulako simakathi noma lokumehlulako yena. So sisangena emthandazweni sitawungena ngokwekuthi silalela umyalo nawuthi gcwalisa lembida sigcwalisa imbida kude how or why asimbuti uNkulunkulu kodwa singena si-activate ukukholwa kwethu ngokuthi simthobele simlalele sente lokulakushoko ngoba kude lokulukhuni kakhulu kuye. Sitawuthandazela ke kukholwa i-obedient faith, sithandazele kwethu uNkulunkulu etindzaweni tonke njengoba akhona akuvakalele kwethu uNkulunkulu ukhona endikude lokulukhuni noma lokumehlulako uNkulunkulu. Sithandazele kugcwala noma kugcwalisa konke lakushoko uNkulunkulu sikwente ngendlela lethi ngiyagcwalisa konke. Sithandazele kuthatha i-action kuma crisis, sithathe a prophetic action in crisis. Kunesimo kune crisis kodwa khona sinyathelo lento asithatha mina la ngekukholwa. Sithandazele ukuthi uNkulunkulu alethe a miraculous transformation yesimo le kumbe likhaya kumbe umango ubhekene nazo njengoba kwenteke emshadweni waseKhana kwaba ne miraculous transformation of water ukuthi akwenteke njalo empilweni tethu. Sithandazele a divine reversal, a divine reversal etintweni kwethu noma ngabe sithe bese sikuthethe sahamba nako kuyabuya hayi ngesivumelwano sami nesitha kodwa kuyabuya ngenxa yasima noma ngabe dibusiso takho noma ngabe yini yakho lebeyithethe simakathi uthi kuyabuya. Sithandazele kwekuthi asilethwale live laNkulunkulu noma ngabe lesimo siyabheda asilithwale liye kuma authorities
noma abantu labasekhundleni bayakuva noma bakuva kodwa ngoba uNkulunkulu sokhulumile thina siyakumikisa njengebandla lakhe. Sitabe seke senta declarations la sitabe sideclare emandla aNkulunkulu ethi kwayo yonke into ukuthi kude lokumehlula koNkulunkulu. Sideclare iobedience ukuthi Nkosi ngiyakulalela noma ngabe sekuyihala. Sithandaze sideclare itransformation ukuthi lesimo sitawuguquka, siyathanda kasithandi sitawuguquka. Sithandazela ukuthi Nkosi noma sideclare ukuthi the prophetic faith is what we are going to live and practice. Siphinde futhi sisondela ngokuthi kune divine ability kuNkulunkulu. Into atendeke ngekwethu kodwa kenziwa nguye uNkulunkulu. Sithalaze noma sideclare i-miraculous provision. Sideclare kulomthandazo. Siphinde sideclare i-testimony kulaba setikhundleni labaphethe. Sitabe seke sesenta i-blessing eqineni kwako konke. A-blessing eqineni kwako konke. Siyangena ke manje emthandazweni bazalwane without any waste of time. Without njike emakethe sibe sesemthandazweni thina ngala. Babe siyakubonga siyakudumisa Nkosi kulesigaba lesi sale nkonzo. Sikunika Nkosi ludumo ngoba lufanele wena